Karigira tukakunende nithirite ya giri oyo enkwatweni kinda tuchetunende atukeda tukimenyetha kia mantu mwanya mwanya yarethirite ya karika na kinya tukamurika nkuru kimantu yege mauta kwithira ya kioneka yani arakinya kwithirite nende kwina matheta yetithia babikibiki nicho boda bonda bakiwa kara yara maingi nende batethira bagita kura ende bakithira batikwenderwa na nyantu bangare akiba kwa weteyo umabure inabure nembibi byongwa nende bitomete mote ya kithira ya konora yakwana ntorobonekete kwinyilia bo kada na kinya kumya mantu yegi ogendi kinya pitukiro chentere atiene nende ni mantu yangetu kedra tukela kia orboruare kenda tucheto amona ira tukubanganiretie orboruare ni Regional Commissioner wa Eastern athiatene na mabisa bangi ba ukaria kinya county ya Meru kwa ili uragani mwankeni yo Isiolo akariba tiania kuna ni muthuro yo nyuma ya bunge bao kuria weta gikarone kia kamiti ukaria kira CS Matiangi aweti mbunge wagibo mauta weta na mbere ukujirwa ataramba kiwa mathina ya retine thirikari guteretheria mbecha chendia bayo Nero yetu akuretera gichunchi kebiele kerono mwanya kidharimo kiampanga Onero wetu amati orobweru harene Maureen Komena ngeto Phineas imana nandeto chawero de moikambiriria aicho chiongwa Commissioner wa Rutero Eastern amona bisa bakumando angicho kariani baithirite nende bakilunga county ya Meru kumani anampido kiro cha maitha ruamo ankeni ya Meru na Isiolo irachetire antubana na bisa umwaburithi bakuete mwambirio ne yo kiumeke ndiungene ndegwete iningabana kireto murungi na bunge bakumantere chetiania gavana kireto nende na nyeleti atego tinkamera cha kuma county motori kedira nende kirida kwa Rutero wa Meru ara na commissioner augete bakabwethia na bisa ba ukaria kunga mauri ya bisa baraba ina utea wando kene gutetheria nende kuni ya makarika ya yanteri Nindiunga ya Eastern Regional Commissioner Ivan Sachoki na atongeria bange bokaria kuma Rutero bejite nyuma ya mpithukiro kumira mwanjiro jwa kiumeke myankene atigania ale antu bana batero turobona kinya polisi umwe ale akwamukerwa ne atongeria baja Meru bale abunge batigania na bure na kinyanga bana kiraitu murungi na baki ali atongeria baba ne baugite wakagita karaja thina eje okaria nithirite ri ugwati no inde bethagiro baki wa mawira ne jorongo. For quite many years, more than 100 years, this problem has been perennial. And more often than not, the security operatives, they have given us promises which have not been fulfilled. Hao majambazi wanakuja wakifuata wanyama na wanakuja wanaingia pale kupiga watu pale kwa maduka pia. Kwa hivyo tuko na shida kubwa sana ya usalama. Na ndio tukasema sisi kama wabunge hatutanyamaza tena. Lazima tuhusishwe mambo ya usalama. Kwa sababu sisi ndio tunakaa pale mashinani. Akiaria Choki na ugite polisi ba KPR bakare to myankeneu. Polisi bongere tuone na kinyangare gutigiro kale ne bukungana. Na tumekubaliana ya kwamba yale ambayo waliitisha KPRs watarudishwa. Tumekubaliana hivyo na muda mfupi ujayo tutapata hawa maafisa wa KPRs. Vile vile pia tumekubaliana ya kwamba kuna zile police stations ambazo zinahitaji kuongezwa askari, tutaongeza askari. Vile vile pia tumeangalia zile stations ambazo hazina magari, tutatafuta magari, tulete magari. Na vile vile pia nitaenda kukutana baada ya hapa, naenda kukutana na machief na wale security teams wale wanafanya kwa hiyo sehemu, ili tuweze kuangalia shida iko wapi na jinsi ambavyo tunaweza kuweka amani ya kudumu
katika hiyo sehemu. Nawe Kiraitu akiuga ni bakurukirie watho ndithia kuma kiri kaunti muturi bakeja kurithia Jamiru, akiuga untu bubu ni buitwe muno aria arombete Achoki kubatwaria kujuria watho bubu, na Wachoki akiuria karibatigania bakajukia watho njarene ciao. Ilitoa amri na hata County Assembly ya Meru ikaongeza hiyo sheria kwamba mifugo kutoka kaunti jirani isikubaliwe kuingia Meru. We issued a total ban for camels, cows, sheep and other animals not to come into Meru from the neighboring counties. Hiyo amri ambayo tulitoa imepuuzwa. Hata tunapoongea hapa kuna ngamia ambazo ziko huko kwa wingi, na tuliomba tusaidiwe na machief na wakubwa wa polisi kuzuia ngamia kuingia Meru. Tumemwambia mkubwa wa region Bwana Evans Achoki atusaidie hiyo sheria iimizwe na ifuatiliwe. Wakazi wa Tigania East ya kwamba wasichukue sheria kwa mikono yao. Ngamia zikiingia kimakosa zishikwe, zipelekwe kwa police station. Lakini ile tabia ya kukata ngamia, hiyo pengine ndio inachangia haya maneno. Kiripotera Nteto cia Weru, rekwaditwo ni Mutugi Kare. Na nyuma ya Minister Karibonde nenda Itari Frem Matiang'i guchumiria mbere ya kamiti ya ukaria mbunge nene onde makarika ya wagagie titana mbere okujirwa ndigurune ario irio county ya Meru nende akariba nterechetiani bachumiretie na kumeneria abunge bakuma Meru ni ontu bokurea wikinya mbunge kuthigatira wagagia abo karia burabutigite kubyantu kathomba bariwa nende ikiriga gikinene kona abunge bobati ukinya kuria chiurio konie mpithukiroi mukiro mithika na Nteto Itariria. Akaribatianie bameneretia bunge bao ichunge kabeabe Otiganis na Ndaitari John Mutungo Otigania West nontu bakiraba kuwa kanya karabarari na koko bathetera kamitine ya ukaria embunge nene ireretitie karo na waziri wa ukaria bondene Ndaitari Fred Matiang'i kwariria mawagagia mtere mwanya bakiwa mathina yegie mawagagia mpithukiro cia kaito akaita ntere tia Rwanda Rome ankene Meru na Isiolo itirarerirwe kinya nini watu tutambira kuwa inya security kiareru mantu ya kuraya yararirie mumbunge no mwe orarenda kwariria mantu lakini naraiterwo mitambo ende batu tukuria MP tutakabea mukai atothokerie tokuthurire uwe ya ukari antubatigane East lakini mantu ya yonda oteyo twingeria ende neto bangite abatu mweshimua kabea na itokuria kiuria kiu kokwenda ukwa ya na ndere onde na utwira pole batu mantu yonda itokuria nayo mweshimua na uyo tucokerie na tutikwenda nyawe ya mathikone turenda batu otwa solution no ndo solution yeto no katwendelea tanto kura wanara ibeire batu promise manto maingi mno geni na batu batu bwetheria batu razio ngaboto wantu ko bakwa Matiang'i tuko mwanja lakini tuko ya igoro ndera batri manete na Matia na Minister wa security ndene ya parliament ira babatere kwithira bakiora kimantu yonde lakini yonde itokona ibatorokere utinyo mara ndene parliament tatigana to represented itobauria inabarare onto bataurakia Minister of security mantu itare yoro kuria Mheshimiwa Mutunga ararare na tweleze debauri na baitire muthikone tobuthurere boya kana ibo twakilisha mbunge amwe na boba mwe bakari bolonterete kiara mpatho ati kamutongerio muongo Uhuru Kenyatta na munini we William Ruto bakiwa abunge bao batekona obathikira thirikarine nonto ba mirengwe yawe siasa na raba kuwata mbaru munini o rais onto broba wete botibati kwethira boitu mabare ya utungatirwa thirikari iko dia kimenenge mali ba Mutungare president ya ndo kinya Matiang'i agaita muyumbe to no atumetia wito onto bate kuyanwa ibo ndeka yo ndende kinya wale kuita manke goro kwa president otianto bako atanira na twario unze kaiga kaza ko mbekeka ai temea boto etani ke dato linga kuro ruare ndebua ikakuthira kwa atu abayo ketiania ruare thirikari ni buru kutherere au otebi thirikari tena bio tinya bagenda ku detective ndo kiria ukinya imatha tentuku kwerenga momoya to bora ya
bunduki chayo kuru charita onya marinyene ndere uro au ruare kamera kachoyo riau na kantu bakura wa thirikari ne tuira tiri kethera katena bitena batana tiania bibio to mantu bora wa batena tia ndoira thirikari kwenda irogwa nontu thirikari kuo utiro machibo ya butwa no utiro borithiete nao ni tonto antu betu bakura kakwende mutunga eta kuga bunduki akadi raia akaribane ndei barombete thirikari nene wikwa kiriro kiao na unkumiro ntubo kenda mpurano ite akuyirwe ringi ntu borona itia etheria githaka gietu kiorithi inga mbori chiori thiri yakwo kamera chio batu tu atukwingwa twicoka na tauni na twagire nyumba na awire kanywa kara awire iko tuthia ta awire utin kamera ya kila na tha inchi akilire ora kanga bana ro akuo ntu bukaurira nthi utheri ngabana itukua na uga na koyori ruare ari cibitari araura kiano tutachokerua mira yetu kana bundukira tiare tia NPR nende wa uriare na iwe munene re kiorie kuna uchokeria watane account commission onto ne amabari rutere aite atoririe bunduki ireko kiraito ntubukira no boenda butimeria ngukwetemeria mpempe reko twira kuma mweri yo leru aya tothigete antu tariki 12 kuma ruare renge mumeri kuthire le kiraito ukira wari account commission onto iwe utumenya nkuruki baba nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika Egeno kuo ni atunende arwiri baite mwanya kuma county ya Meru baraba kiamenekia Jubilee batemanitie Jumatano muthenya kirubichi ya Pangani muchine munene wa Nairobi batungiretwe ni mubunge wa Gembe North Mauka Maure munene munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni augite batani kandirati giti cha biama na idurano binini biama bikabwithwa nende akinare arwiri batithira bakiwa tanaira manigeto andeto Boniface Mongela na kuthikithia ontubu Baba ni arudi baraba oshoite mwanya na kiama kia Jubilee ndene kaunti Meru aria ntukonero bokali karone kinene kia Jubilee Pangani haja Nairobi yeke yokari karoko ni nthio gorora kiama kia Jubilee kibangete nene kaunti Meru aria tongere tu mwandiki mwana Jeremiah Kioni na mubunge Mauka Maure na nonto atiri kuna rudi bokuruka nkurukie bairi baraba mene kiama kia Jubilee kirintere mwanya orego akara kulingana na Kioni ariuga kiama ikethro kibeta balikania bara kulikania batu mumutujo. There are certificates that will be given to those that have no opponents in their areas. That is likely to happen from next week. And the other week again, we will again try and issue certificates of any consensus building that we have done, and perhaps end up on the final week with the areas that we may need to do any form of voting. Oku kumanya ndo shebe mabiribiri kingwataniro ya Azimio ndene kaunti Meru kiama kia Jubilee kiugite kyo ikethiro kinenkera ruriba kyo tunyato mbere na batete kire kinyani ni bethiro benyalirwa. Our relationship with other parties, we continue nurturing it, but we cannot nurture any relationship with a party at the expense of Jubilee. No. Ni sisi wote tuende pamoja ili tuweze kupata hii kikombe sisi wote pamoja. Rweri na obakiaria ibona nite kwethira bakiomba na mwake makike Jubilee kwethira kina migombe mingi ndene kaunti Meru kankwenda kwira antu betu ba Meru ya kwamba itweyete ground thai na kaunti ya Meru turienda kumipaint rent nonto no mwanka antu betu bethire bari thirikarine tutikwenda gusukuma antu betu gwita opposition ntokomya Jubilee ni oyetete kubwithia thirikari na au ni oturi na antu betu twetere ni ground kuma ruare ura tweya twina ngwataniro turi a Meru bonthe baba kwenda ite kuma MCA mwanka iguru itukuromba nende a Meru betu batwe thai tunaomba support yenu na tweyete kwa vishindo twetekete batwe mbele pamoja na Jubilee baba kuthwana kia Jubilee te wetekerwa Jubilee ni wetekerwa no ntukura kwina unda na mbasi ni aritiro Meruke ko ni ande Jubilee ni wetekerwa na yeterate ate yona itebibinge oka kwa ile biongozi bibiria ibo na power nkorokie bau bange twina bon ground bamwe nabo barwiri baraberi kuthobagita muchujo bare akwerianwa ija kwengerekano gitigo seneta kwena Kathurima Naftali pena Daktari James Mithika Gembe boga itinio kuna Mwenda Mzalendo na mubiashara Jack Smart Tigania West kwena wakili Mugambile Ichena na David Karethi tote toka bentwe team twena wasiri wetu Peter Munya twena mheshimiwa wetu Mauka Maure na twinda tukuwatanira tuga tukaruta ngwetu gintu kimwe
kou twitite tukareta wave boigo tsunami na umero tugie na mairware eje ndera kanya gaka ndera kwa nonto waria majani uriaria Jubilee waria reform cha kaoga uriaria Jubilee waria reform cha majani uriaria Jubilee waria barabara ile kwa currently uriaria Jubilee kwa Jubilee ni omanto yothe jaje Meru aya kuthio ndene Meru report Trento Shoro TV kumaja kingina nikitoka Nairobi mbita Boniface Mongera. Lakini mwanzo nende giakunia kwa beterori ni ati ndio nyo wa mauta bwetete na mbere ukujero ndegrone ete bya bonda bonda bakuma yembe bari wanende kwina kwendera kireitwa bimo bya kwende mauta yarende bagwete ndia babarende ya kingari batongerete nimo karigete wo nende Aron Kareri bari weituo bibite kwende mauta rungurwa ngiriyele ontobrane nde bwetete bukyangara tana kya bunene byachara ya bonda bonda Dennis Mugendi na utumenyethia ndeto hii thina ya kwagia maguta petroli itite na mbere gukujirwo miena mwanya ya nthiguru iji ya Kenya tere ni ijisia igembe etithia bonda bonda ni bakuraramikana kiria bakuwa ni bokwathirwa ni endia maguta petrol station ni imwe ngerekano bakero te kwenderwa lita inkai tiga bakagura ya nkuruki ya shilingi 1,000 kana 2,000 mbesa batina sio petrol station zile tuko nazo hapa. Ili upate mafuta ukiwa mtu wa boda bonda ni vigumu sana kupata, kwa sababu unaenda kwa station ya mafuta unaambiwa kwanza ni 2,200. Mtu wa pikipiki kuweka pikipiki yake 2,000 ni vigumu. Kwa hivyo ni kumaanisha wale watu wa station zetu hawataki watu wa pikipiki wakati huu mgumu. Lakini pikipiki zetu ni kama hapa tuko sasa Maua peke yake tuko na pikipiki 7,000. Hata kama watakunywa 300 ni zaidi ya hiyo 2,000 unaitisha mtu mmoja. Kwa hivyo tunaomba tupewe equality hapo, kila mtu apate mafuta kwa ile pesa ako nayo. Umeru nawe augire uti muntu inganagia na kairi muntu ni antu ituare itithia bonda bonda baba ni kuregana na endia maguta petrol station ine iu ikobatika kinyari ria mantu jagacokanira ni kuithirwa ndinga ite murimo. Tunataka kuambia watu wetu wa pikipiki na tunataka kupea honyo wale managers ambao wanasimamia petrol station zetu. Saa hizi wanatupenda na wakati wanafungua petrol station sisi ndio wanaita, wanatupea manifleta zao na tunatangaza kazi zao. Lakini wakati huu mgumu ambao hatuna mafuta sisi ndio wanaitia polisi. Sisi ndio wanakuja tukiwapatia 200 wanatupiga na pesa zetu. Lakini wakati wanatuita tutangaze biashara zao hawatupigi. Sasa wanatuuzia petroli kwa 205 na petroli inatoka 138. Leo tunataka kutangazia riders wetu wale tunaongoza wa Igembe South na wale wengine, kama kuna mtu anauza mafuta saizi kwa 200 per liter 205 kwenda juu, amepandisha kwa sababu ya uhaba wa mafuta. Hata mafuta ikirundi iwe sawa sawa, hizo petrol station tumesijua na hatutakunywa mafuta kwa petrol station sawa. Hatutakunywa kwa hizo petrol station na tumeweka sheria. Kuna petrol station sio tuendelea mafuta kale na kura konge ugenda so mafuta shilingi 138. Turenda bakinyithire report yo tubere rira mafuta ya soka kana aliekethra ikawainda kinya tweta kwore mafuta ya soka tuteta kwore ingi no maloi. Dennis Mugendi, Wero TV, Moshine o Maua, County ya Meru. Lakini kuone ati wagi wa mauta ndegorone no bwetite na mbere okujirwa na kwangaratanya bunene ogendi na biachara chia Kenya na bonende bakioneka wiko muri oyobo kadhantere chenkobo ni tobika ya kibi na mauta wikendi beterori na utia enengari gaiteneka komo nare nende bakwithira baika laini kwa mathaka thumba bagietera kona beterori moniketo ndeto mutugikare na liunganitie na etuobi na tutumira ripoti. Wagubo maguta ja petroli na ndisuru no bwitite na mbere gukujirwa kirimo njo Kenya na kinyaja kaunti ya Meru mono aja gicigo mga South Menti tauni ya Nkubunde babangare na bikibiki bakionene gutuma muraini kenda bakagura maguta na kinya bengi bamandira babakiumagara na ibira na mitungi ya gutegia maguta araja konekera ni kuona twina challenges muno thai igitari muntu ba maguta kura
no me kiambere otitithira customer mbeca no ndu mutithiria mbeca kala gwita kiambere akauga we tu ina thina mama ithina okira inyaru kiriru tukwira tukire twijire maguta kwirimo gukira weja bakwira batikira maguta no monka thaijire ukija thaijire na ndije jo mandu jara tukwithiria thaijire bakwina ndu bena ngari ko babejirite na tubu gukunda na kwe bangi bena bikibiki ja batwe ande aja thai miote karite kuma o mathaja tatu kunda maguta no tiumba kuthuguma mathae ne jau jonde guti ungi tukathithia na ande tukathia tana maguta yate kwija antu berara patanya maguta laindere aja shell nda moda komine yamwe yondo na maguta iromba rao kire thirikari ni kiuga kiriro kiao na guchwantera chonde gutigira maguta jau kinyanaja maturene bakiuga ntukwira bagite maguta ni banyamarite bokung'ana tutethie buruburu ura kumbika nya maguta ya gaya thitetie no tukanywa indi maguta ye petrol station cionde na ile ya ayo tukona na ai maguta tukunywa toto agi tagaanja mwire tukwatira tumbe kona maguta no ntu to yona nyanya mantu jonda ya karungama transport irungame na gutwike gute kinya no ko tukomba kuthia ngugi no ndaji mamaci yomi kiria kaingi baugite kinya biashara cio ni changalateno ni mpanga iji ya wagupa maguta oitiria gurwa go bakwendia girite mo magana jairi na ndi tukagura rite mo magana jairi tuthugume atia na ndi nyegoro bikibiki yakwitha te stage yetu isiragite maguta thungu moge kira rita magana jana na ndi utekwona utekio kuona no asara gwita bikibiki wethira waandiki na ndi bikibiki baraba ingi turapakire ikwethira thina iria iriku weja utiona maguta na ntuku imwe kinyuma ya mutongiria wa mugongo Uhuru Kenyatta gwikira kiroro gia kurekirwo kigina kia endia maguta etithia bani baugite ukombikana watho bone buthingatirwe na mpui muno lakini tona yaka araugiria wake na mando atwa kwa implement ndio leo sio kuja gethera Uhuru na tangasire agusaina mbeca iria bilioni iria itokuria kela ukombeka athithie na mpui thina jethire once and for all muthia buruka beria nkubitura ni murungamirwa gatene agitoya kwenderia maguta ga Shell ugebowe gurubo agubo maguta ni bubu na ucererwa ki subsidy ira na subsidy ira cererwa no kona ni build te manke kinya tro na Uhuru na ra saina billion ya na saina billion yes that 4.4 billion ni kinya teri mbeca ira thirikari ina cio cia kambuni cia mauta nende kambuni cia mauta cia thithia pura ta kimero ukinya mutani ogana tutida atia utimauta tukairira mbeca ingi turira oti na babu thirikari butu turi ai mbeca cia tuira thina thirikari itiri te kambuni cia mauta subsidy kana utethio bora bati baba nenkaira kenda moria mba wetha atia yomba kuinama kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera nteto cia weru rakwaditwo ni Mutugi Kare na mutegerio burane ndi beteri ethirite kiaya thina kinya konerana ngari koneka china mutitini kano yo munene ndende ne tubibyo kunywera mauta thai ende atugwithire twika kiemwe kwemwe na tukonie burambicha yongo ethirite karantere mwanya nende chiamiru arakwithirite ukioneka ngari kabomba ikinya na kulazimika wetera kwa kaita kara ya thine no tuthie tukiotana na mwandiki twande to Mutugi Kare ethire tutarekina kukungwari ne bibyo bikwithira bigeta mbere kare kithano mbikwa no ethire tutarekia ni ari kuri na ni ate mantu ethirite karika rutere ne rwa beteruri ngenze ibwega imana na ntuba konenke ya mitambo aja ndi mwe kire gitu kimwe kya kwendia maguta kira kire njirene nene ya kuma mutindo gwita makutano na utora ukwithira ukiona nyume kwaja ngari chumbita kwa chikiudurana na wamona bikibiki chumbita kwithira chikiudurana no ntubo aguba maguta tumeta makutano ito bionde chumbita kwithira bikiaga maguta na ana maguta ja kuonekana akiaja kaunti na Meru kana Meru town naja kituri kai kwanja maguta ikirikanwa antu baba kura maguta nyabo bakumba kuthira bagekirwa limitation utokwendera maguta na kiwango kiria kwenda ngari barekirwa maguta ya shilingi 1,500 alafu bikibiki na choche kwamba kwa chikithimiro maguta ya shilingi 500
ora ukoyo ukiona ndene mbisha yere nyuma ya kwaja ngare ichombe to kwithira chitumite meraini iritumite kumba kuthira kuri na nja mwenene no tungare chikutonya ithina kumagara no thina yengi no de bobunde bumenye no tubwa wagubwa maguta ikuthira kwena wagubwa maguta ya ndigurune ya Kenya na Kinyaja county ya Meru ni mwa county ya chombe to kwithira chikiona effect kwithira bagetri mana mpanga ije wagubwa maguta otara kona ngare chonde chirunga miaja bange ni poene to bonje bakuya tukonda bomba kwithira bakke kundwa maguta kana bakigura maguta bange batigita ngare shonjerene bange bikibiki chawa kabenye tabasukumite nonto bwa wagubwa maguta jibo chokia nyumba kere story ya yukale au ruone da chitukuraja itukwana te story kudirete kuma tauni ne ankobo kinyakuna rakuna wagubwa maguta nanande biashara kana itidaba bikibiki bakyomba kudira bakyuga na etuone bimwe maguta ntorene baraba komba kudira bakyomba kugura maguta yaja balende maguta na kuma magana jaire bange bakenda magana jaire na 20 na bange bakenda magana jaire na 50 ewirite mo kudira kikura mudikiria wa Weru TV na aja tore na ndeno kona kudira mbangere aja imuskumano jolojo mwingi sana la kinyabara bakoda bakende maguto yenye bakodira bekurukira kagita gakomo nonto kuduranira ngari shonde kana go chibangi bya mustari chonde chomba kuda chikinyo maguta icho kurukira ibo kurukira kinyabo kagita gakomo rabakwenda kinya ukaria kana nyamtonge wakomba kudira kibatereria ango chokere studio imana Nuboya kare nonto bwa bijomba kwedereto na kiana kinyoto tarira bramanto yedirite ya geta na mbere na biregero nende bokumotegene kinyawo ni manto yakedira nende akiagaira kende kinyakudiria nende dina yatudira tukinoka nini nende nchokerete nande twingi ukedro geta kuraya